ngejak mangkat awan-awanan nih setengah rolas pisan. Setengah rolas. Wis rapopo lah jeneng kehidupan. Oke, sampai ketemu di lokasi ya, cuaca cerah dengan mangkat awan-awanan. Karo oke proset. Oke wes mulai awan-awanan bolo. Wah sampai lokasi bolo belum karo master ya. Oke terus saksikan. Merah, mesra. Ini kali. Boleh gitu. Rambon kiri. Cawi. Tiga. Wah, nyemplung bola. Ini kok. Sak gempol lemu. Wah, apa iki? Baby. Ayo sikat ra. Sikat sayang. Yo, masuk. Sikat, Bri. Sikat, Bri. Sikat sayang. Yo, Wijang. Masuk, terus. Terus, Bri. Ayo sikat ra. Longgar. Tumplik masuk ke dalam bola. Ya Mas ora. Ceo. Siap. Sikat. Masuk Jang. Mas ora. Ngetan. Sono. Kena. Oh, kena. Jalan. Mantap. Belum. Ngarepmu. Hei. Suat jegel apa lho, Wih, mantap monster sam. Oke, baik. Siap. Ngene kerusakan kok kiri kok. Ya sing mepet kono jebul. Matane sak ngene. Wah, positif regul iki Sam. Ngeri tapi nggone ya rada ngeri yo ngene runggute pol. Sikat ra. Yo. Ayo ngeplek. Nah, baby. Ayo sikat ra. Ringe terlalu runggut, ngeri. Muka-muka ya iso metu. Kena. Jaluan. Kena. Jaluan pintu. Mantap. Jalan. Matuna. Sing siji mlayu nang sawah bolo sing siji. Lho tipake. Lho tepaki lho ning tengah lho. Rono. Ah, masuk.
turut. Ya, turut. Oh, turut lah, turut. Etan ngasal bolo. Alamat paling wis banyu ki sam bolo. Kirike jek ngeblas rono mbah. Wah, nyemplung banyu kok. Tara nyemplung banyu. Tapi pindahane unpring ya nih. Ngurusi rono sik bolo. Gila. Iya. Oke, plek. Wah, Tara yo nyokot. Tara Rujang yo nyokot. Kae sapa? Tumli yo nyokot. Oke, langsung poin 2 Mas. Mantap. Oh, bola. Oke, bolo. Oke, baik. Ngeri. Gimana kok kono? Cerita regulnya tadi ya, Mas. Iya. Lari ke sawah ya. Sawah. Mau berpari. Ngeri tau. Wus, lumayan dah nih. Dah, biarkan lestari yo. Bola. Bogoi dulu paman, bogoi muka-muka ya kena. Wah, nyenggol terus bola. Terlalu dalam, nengisor grojokan glo. Nyenggol ae. Kali ini jeru. Cuaca ngasih mendung peteng bola kena Wah, jeru tenan kono di tengah kok. Sawo apa ya? Wis mendungnya peteng tenan e. Posisi jam 3 sore sudah peteng, anginnya teko. Duh, ayo lek nang diakhiri wae. Oh, teko kene ngiup. Terus kabeh bola. Terus tasir rokoknya terus kabeh aja. Oke, mantap poinnya. 1, 2, 3, 4. Oke, masuk. Mau sesuai gue poinmu ya dia. Terima kasih kok yang sudah menyaksikan sampai akhir. Oke, bonusnya. Oke, hasil hari ini. Oke, wis teko kene bola. Cuaca wis penutupan yang kene wae. Jangan terus dulu. Dirari. Masih bersama Mas Rosid. Yo. Oke, jangan lupa apa nih? Jangan lupa Subscribe. Oke, Master.